Srbija 1217. nastanak Kraljevine književno je delo dvojice autora profesora doktora Radivoja Radića i profesora doktora Siniše Mašića. Utemeljena na istinitim događajima, ova knjiga predstavljena je trsteničkoj publici pred punom salom većnice Narodnog univerziteta. Naučno utemeljena knjiga o srpskoj istoriji na zanimljiv način opisuje jedan vrlo značajan period za nas. U pitanju je razdoblje od 7 decenija od 1166. godine do 1236. godine, koje je bilo prelomno za srpski narod, državu i crkvu. Naslov je izvučen da pokaže šta je centralni događaj oko koga se plete cela priča. Knjiga pokriva nekih 70 godina srpske istorije od 1166. do 1236. jer smo mi smatrali da posmatranje celokupnih događaja u tom periodu bolje objašnjava sam taj događaj, to je krunisanje Stefana Prvovenčanog, dobijanja krune iz Rima od strane pape Honorija III. I venčanje Stefana na kraljevsku krunu, kada je Srbija nesumnjivo dobila međunarodno priznanje i postala ravnopravna država u svetu evropskih država. Međutim, kažem, procesi koji će dovesti do toga su započeli u stvari dolaskom Stefanovog oca na vlast, Stefana Nemanje, i neki od njih su imali svoje određene posledice i posle tog krunisanja, a mi smo želeli i da ispratimo prve decenije života te mlade kraljevine nakon što je postala kraljevina, praktično do smrti Save Nemanjića, kasnije Svetoga Save, koji je treća ličnost u tom krugu ličnosti koje su najzaslužnije i najviše doprinele kompletnom uzdizanju Srbije koje se desilo u tim prvim decenijama, dakle u prva 4 decenije 13. veka. Sinovima Stefana Nemanje pošlo je za rukom da za vladara svoje države umjesto dotadašnje titule velikog župana obezbede titulu kralja. Bio je to veliki skok u hijerarhijskom svetskom poretku onovremenih država. To je jedan od najvažnijih događaja u našoj istoriji. Danas se nekad pogrešno kaže 8 vekova državnosti. Država postoji i pre Nemanjića, bar 300 godina. Ovo je 800 godina od međunarodnog priznanja, jer kada je Srbija postala kraljevina, dobila je posebno mesto u srednjovekovnom svetu. Ja obično kažem mesto koje je uglednije nego što ga danas imamo u Evropi i pogotovo udruženo sa tom osnivanjem Srpske pravoslavne crkve 1219. 2 godine kasnije. Srbija je izbila među najuređenije, najbolje zemlje na ovom delu Evrope. Kako kaže stara poslovica, istorija je učiteljica života, a mi Srbi možemo puno da naučimo i svoje. Period 13. veka posebno je važan i vredan ponosa, zato su mu autori i posvetili ovo opsežno istraživanje, pretočeno u delo vredno svake pažnje.